Normala ken yam kana diale content barwani lingwa seme gorjen o de yarun palping ke ling rwani titi te banne nywa kele ken online TV channel titi gor ken o de raro da palping ke ling dien no ngu gor ke jalongo no de Dr Riek Machar de je yen ke jamo gade dang diok ta bande ngai lol gad kot kirme yadit ken e diale kokin so na me gore jeno de kona dil ngaja go anu ngum le rode ka je lere me ban je linga no mandan le rode no ka je lungo no de yen na me di ne nyak ne di ko ken anda mandu ni chan kon nyamale no roi ne gwase me gore jeno de yen tin dia lat karo de yen ka ngaje no ko ngunu to ko ki ngum le rode mo re wich no na me gore jeno de yen ngach chana min gwich kamandan le rode ko ran la kula la mandan en shilling no ajala jikula satisfied ko bro ngaje no ngumle rode re which kemendian be mal binang re wujon ki mal be benedi no mo la tije kelio but question no ne tamam right corner ko take ne ti gorge jeno de Dr Riek Machar de je delien jen ku ko dan la tije ki le ban lingwas me de rande te ngaj kamandan en le rode kitin kon lat krodien of course ke very important along ko jinde rode palping ke leng den kritin kan kono ni ami jira mi jidit gwas me nyag le me kanedi ko ken angu mtuo kan tam ka tabande ngai ka lol gat kot no ke kirme yadit no angu gur kan longo no de kan Dr Riek Machar de kan yen ka jamo re wech ka juba ngum gor kan longo no de kan lat ka custody ka jamo ke de kan yen ko antama na me shabayon man chal ka lok ke nyir ke ta dan len ngwaru din ka jangai konti chit ketiti ko antama cha jojo gwanu Riek Machar cha je ko isolated cha je la no gware karwade lo cha gor no dong de jor de jeling ki dar la barar re mandan ente tin chit ke yene dan e cha yene no ne to one right nam right corner ngai mandan le rode ku question le la one ne kan gad dang dio ko ngumi chi kana gor longo no bi kan Riek Machar bi kan rior ke jamo entamare wi ke juba so report me banaje linkel ka ta dan en le da rode ke ja chine dial chi kan ngaje no ne Dr Riek Machar no ramimo mi cha kwet kir mi yadit ko she gorno be Riek Machar be julu ko fer of course rajalat kona me Riek Machar kana ne kwet der but ban ngatin kon te lat karodian no ket kanguni no jen dong de kona ngajone ani ko gwade dane cha luk cha je tok de je kon dial chana keling mandana le rode re which anu ngu mutuok no ka kum kir mi yadit kon dial ngach ko cha gor no Riek Machar da la rami mo model barar re thijiɛɛn god dan te tin cha gor jen mi lakan on kan no de kan shock re jetama ke ji kan gor no de kan lo no ban ne ban je kule linkel ken yam Riek Machar nga so mi right kon ko Riek Machar ko mi ban kun ngaje no Riek Machar nyer ke jamo ke do badane gor ke jen o jen de yede de jabat ke de je yen no de kono ka Riek Machar ka do badane ke struggle ga je ko bi South Sudan bala wechen wale no Riek Machar ban ngai ken yam no jen chira kwer nuari ka jen a politician jen kwer ke chairman kuma SPLIO kamenya position party mental ke SPLIO re wika South Sudan jen cha kurm di che ter lonko bari form ba jelat ken kwiko bi freedom betere wika South Sudan ken bi South Sudan be take peri ki equality no neting one kan nuari amena jorin kokien nget Riek Machar no rami momete ke quality ki rami momi nget ta dana der kom gaje no alojen wa e hope ki ram kelme be South Sudan be jenang niam ne dial ngat ka jeno no I do know she jen do badana gwi ke je gwase meni netin kontin te kel ke kirme yadit no chicken gujeno Riek Machar rami momi dong de gar de jenong not how they look at Dr Riek Machar they look at Dr Riek Machar as a threat
President Salva Kiir Mayardit ken is allies tin kon sharin mat taban de ngai lol gat ko chumene de koken we can Riek Machar trade kake ken Riek Machar ko do badan de let ke je no ko ja block jen ta dan en weekend no kan ai kon dial no ne Dr Machar rami kwa support an ideal across the country no la ta dan en tere thijiɛɛn ke je shimu ko no rajen tame ano gor ke jen o jen de je chakre ko de je yen wa kel ko dere future dung so Sudan dere je yar amishere mane so why Kiir Mayardit want him in jail ngum gor Kiir no dere je yen ke je dere je keep ka thijiɛɛn acha gor no dere je lon cermana ngai kona ko shake Dr Machar jentame kul latin ne onena ngum gor Kiir Mayardit gor jano dere Riek Machar dere je latre thijiɛɛn o che je de la lon so na me gor jano de kon dia te ngai kamana le roda men bar ngai gwaze me President Salva Kiir Mayardit che jenya long ka kwerne ka gwaze dan e we kwere ke je ne ke 2005 no ke 2011 jwa nyoko mo kwa inkeje ala kwer boni gwade dane kwa independent kwa jek no Kiir Mayardit jala rami mo la kwer karame dane cha kwa inkore la vice president Dr Riek Machar no ala Kiir man guyene je logore de Riek Machar de je yen ka gwan ber long Riek Machar rami bum dwal Kiir ke je gui Kiir Mayardit no jen mu Riek Machar we ja lawo lobe malbe ben no he may lose his power, you know, in the next election or even before. So no more dwal Kiir Mayardit keje. Kiir Mayardit che go no take a power mide na. Kiir government belken Dr Machar ketin diala kona to re wika South Sudan. You know, she can accuse no Ramadan and let Kori, you know. Allo she can accuse no Ramadan and Deg South Sudan ke Deg Nuer kan jang. But in reality ala Kiir government point a Canadian content darkna a Canadian content talk violent ray wika South Sudan ko cha de goro take a mal mi betere wika South Sudan dio je ngai kondiale so medere Kiir Mayardit medere Dr Machar dere je latre thijiɛɛn che ngai kone mu ku kan la fa ke kwiden tam gor kan o de Riek Machar de je yen no che de ngai kone re lo ko dan de tin tam ne dial jorreal let kan lonko de Riek Machar de je yen kan they do not want to see Riek Machar ngai kone mani she medere go impossible long sometime go dan de kon wikide no ala Riek Machar men gor je no de je yen ka je there Kiir Mayardit there jam we power medit over election there election there je win atera rin me de compete ko Ramadan la open in the right now right corner Dr Machar so ko kujemo dwalle ko do badan and de Dr Machar there ko there je ke you know ki me dong si Dr Machar to compete Canadian Kiir gwe je no dong there power there je lose so ko kujemo che goro no te Riek Machar me de barar maybe kon kanete ko kienati you know why taban the guy want him in jail you know ko tabani Canadian kon te kel ke Kiir Mayardit ngom gor ken o de Riek Machar de remain ka tijin ka jama you know nama de rati taban the guy unware ngai kon anwar rami momishi che Dr Machar che betray ke 2016 amen ta many lol gat kodba ke 2016 but bana right ke lol gat kono wale chan tabande ngai chan role chan jamenen kajen time men tam a position di entetno right now ngum go tabande ngai no dera daman ni Riek Machar de jako betere thijiɛɛn no ngum gui kona gwasame tabande ngai ban right kamenan chalat okay jena ramkel metie ka lonke Dr Machar ka Korea kon terre wika South Sudan la America kan Dr Machar ke jen 2015 2016 dan jira medan e chiwo te la mediator team ate lo ke kuma espela yo lo ke jamar ke kum Kiir Mayardit che kon diala nen chalede long but me show to ko pinyo kam de ken Kiir Mayardit no ke jen 2015 2016 mo chi tabande ngai charo da urit charo da rieta Kiir Mayardit that was 2016 and gwade dane che ko che to presidential palace ke je rewike juba chu taban chu roda ger chu gor Kiir and when mon chu Riek Machar chu aju rar ka chu tabande ngai chu kwan
la first by president ka gwa Dr Riek Machar men wal murai kona ngota bande ngai ngoda re yunka ngoda ka first by president gwa de dane cha ti jen ta bande ngai no jin ngu mi no go jen go baju kwanya la first vice president yala no Riek Machar chamal che gor e jen Riek Machar chamal che gor den do be dane chalat keje anyok mi kon bu kon kata mi mentame me Riek Machar me cha je yen ka jen chang nyanda ro bakel ka pai diok te ga jo ma chalat ta bande ngai jen cha ja ka kin ma yadi den wo jen wer ka United State wer ka warap rai ni ga nan wi ni mi ler ka do badana yen ka Riek Machar ci kon me dane chalat ta bande ngai ci kon ling ta bande ngai jen ne a jeni yene cha yen Dr Riek Machar cha yen peace no she peace me dane kwa yen cha yen mal yen ken individual mila Dr Riek Machar jala den wo chang ni point the president Kir Mayadi mi cha der cha jala de je yen do be dane chalat ke ja yo wetel ramimo miti wi lawka ke wi ngoni ne ideal tika ping ngoni so mo kon ka gwit ka taye dane jene je ke 2016 ko ne ga me dane chi 2016 me cha tok chang na 2018 peace agreement che den ta ban chi part of it ko te ping Kir Mayadi ko lere langa ramimo miti ke Kir Mayadi ji taban da ngai entama ko jen che tika power mi cha kame Kir Mayadi changde man chi mindit ban ngode la first by president of course ko che defect che Dr Machar che betray no che kume Kir Mayadi che join so che charo jago ba gonna ter Dr Machar wade be mean necessary me de jen no ko je mo Kir Mayadi no dere je di la che men tamate kel ken Kir Mayadi. So any idea medere cheer de la useful thing ka kume SPLI women to Dr Machar but they la something against Dr Machar ko bakule nyu de no gente ka bon Kir Mayadi. I don't think she atabande ngai chang na no dio jen me dane chi kormi to ka Nasser dio je kenin joro kenin lin kana right tel mi chalat ka kui kor yitwo ni nore ko ne anak ngumi tere tel mi chalat changa kel all right changa kel chang le la matot so right now kajen government tama go tabande ngayo de Riek Machar de je yender stay ka jail ko jen gor jeno de Riek Machar freedom dana te je de je wo keje ko ngeje no if Riek Machar is free his political life is finished the Nuer people will not follow him the international community will not respect him so the only way for Taban to survive is politics. In politics, he said Machar is locked up. That's why he worked very hard to support Kir plan to jail Machar. Tabande ngai ngai the jen mimo Machar mimo tema Riek Machar chajalun la der tel power. De power der tel ko chin wari kan de chonga jekel nuari de ka chong ka dial kenga ke Dr Machar. So the only way and bunwer bu ka chonga tabande ngai ke je o jen Riek Machar che jago ba je yen alo Riek Machar chajabulo. Ko ikono Riek Machar no bala ramimo mi ba ba yen gui kono jen case me be jelus quick kono ban janga jerun ka chanya dangro bangwan na kapai bangwan ron kin dangro jen dangro dit so na me quita ban no taban de ngai do ba dien no mi jen ka jaka Dr Machar ki che ko ki gor jen ba Riek Machar ba jen for good so jen mi shalen gwata mene me bu kon ka case of lol gat court lol gat court jen rami momula former petroleum jen chaja kwanya la petroleum minister ne dioja lol gat court ramkel bokanware a politician jen a diplomat jen chakonde kel ke Dr Machar gwade dane china wador ke 2016 chulo jok jen tabande ngai ke Dr Machar shukaro ke juba ken ke delege ne nyangada Machar ka gwade dan lol gat kot chere ke taban dole ke Dr Machar ngeje no mu Riek Machar we free la talk bala ramimo mi belwar ngeje Riek Machar no ram no ken ware so telewe mi dere Riek Machar dere je no ko je ngeje gwana wona ne jen bum gaje o Riek Machar tere thijiɛɛn mu Riek Machar waje kamrara bala free power of point betel charge bele ngata kuma Kir Mayadi ko ngai kon di alama da lat ken kon tekel ke Kir Mayadi yos ke ko ken take ga power of Nuer people but mi Riek Machar la free intama
kane diarati no chaka de gor. So ngai kono no na. Freedom of Machar is a danger thing ka got it in content ke kir. Because if Machar is free, then Lol Gatkot will be irrelevant. Nobody will follow him. That's why he also want Riek to stay behind bar. Riek Machar waje luin kan gade big pen. So chikana go no de ka pen. Jen mo do badan weekend jen no de Riek Machar there remain ke jail for good. You know, ngai kon madan le road. Okay? So michin na me de kon ngaje no media. When bi ngaj bo gwase me she can gade karodian. She tabande ngai karwada she lol gat kot karwada netin konti lo Riek Machar one ke other Nuer politician who also betrayed their people net kon let ke kir me yadit they also work against Dr Riek Machar ngai kon this is a fact ka ngai kon politician ko kende lo Riek Machar bo but ne pai ko raja wo kane it dit te ngai ke long the others katin take pin so katin bo lo Riek Machar wona kane ko la deini wo ka general so kane chaga pin mu chaga pin kwa na state chiga join ni ne de konti luke Dr Machar kene kon nakanware ne de ti of course de ko larno cherken ke queen okay chigan cher queen an te ko ken chigan cher ke queen ware ko larno no men gor kene lonka yo you know when you look at it chigan cher ke kwigo de no de tegde all they need is money gor kan torbiele gor kan dole dire wike juba. That's why they choose to betray Dr Riek Machar ko ken kaneti gor gnu gor ran do mu weke ka bika god ken man ken bikan ko kula loka ka ja so me jira am log Riek Machar ay na re wike juba ticket mu gwa no ba jinok but me jira mi mo me yene Riek Machar again straight to jail ngai kana gwa no kan wore kon shunkel ke kir me yadi den wonona Nuer community no Riek Machar. You know, they don't care. As long as they get position, they are happy. That is why they want Riek in prison forever. You can go and tell Riek Machar me de kamrar ngai kone na mo. Ngai kone do wadan and use kumikim yadi, you know, use a native call and workaje. Okay, they call and teach why the government use Nuer against Nuer. Mumi youth ken mi yadi youth the Nuer mo ku ko de yet ko Nuer ko ken no de tem de lar pin gwasa mo yar dan tiji no okay Nuer politician ko ga use ken mi yadit shanen guna dial fan gak Nasser no ulang longachuk maywut wodu ka mayom panyijar go dial tikan dial yos kan Nuer nga e ken mi yadit yogeno jin wonak Nuer ko so baje mu ko position. Nema tuwa ka Nuer politician, che tuwa ka jang tel ramme mot right now, me de kir lele no ne ki me de alar no ane ba negative ba betray. De jina ka jang already. Immediately mi la no but kan Nuer tel me la re. As long as tiga make bishi more buga juj. That is what kir need. Agenda na gor kir. Tel mredin me gor kir already me to jor. So me jak loy kon ko bika jata long. Okay? Gwada me kume kir me yadit men use a Nuer politician keje o ngeje no chako Nuer shede lwang use a Nuer politician ko bu Nuer politician bu Nuer beken ka divide into pieces beken ga dak lati top you know anyok kanete mobiti ka resistant ka Nuer ken so bu ko Nuer beken lwang beken Nuer beken ko yo ko beken yo beken ka use na ko jen bakula take power of Nuer people so che de luang melar ni jen kir mi yadit karware no wan banyi ke Nueri lo ko jang ko no re Nuer ba nyinya ka chikir mi yadit chena mo che de luang the only way men be kir mi yadit ba ko Nuer ba luang je o be Nuer politician be ka use na me amishale political game divide them and rule them jen ta dan den degnika ken mishiga da den ku karwach. You know, use one Nuer against another. And in the middle, Dr. Machar become the main victim in all this thing. He become the person that everybody is blaming, including Nuer civilians themselves, because these are the people that have been influenced by the Nuer politician who are supporting Kir Mayadit.
nere kontin te kel ke kir mi yadi kene kon kon ko ken kwa influence no Riek Machar lugo bu kon wen look Riek Machar ti len jen kan were ko rodin lede ke all the South Sudanese no they can take a mal. So and what is the hen goal ka taban de ngai ka kir mi yadit amen ne dial ko ken goal no silent Dr Riek Machar forever. Remove him from politics, Georgia. Destroy his image to make sure he never again speak to the people. Jen ta dana gorka. Wa Riek Machar kwaje destroy. Na chile dia tera la image kwaje destroy yareje atera malela dia te Riek Machar mi ro chung la kwar. Jen dan lat ketem right corner. Jen goal dana te ka gadi. They believe that if Machar is in jail, the opposition will collapse. Jenda na nget kene. Riek Machar mi te kati jen kene be asula yo be ted be yo dag door. Mi che Machar chetel gui kene obun ware ke chu go. Ka tok mi chi Riek Machar che jen la tok cha nang ge la cha lele no dia le de ko kore kan gade. Ko so jen tactic dan use kene. Unless enemy jen ware shika wake up. Mi chen waru rien jech ka chi ken ne la tok wenken. Chable jali ke la chur bukan ngaji no anga mgwa kake ashima native content kwa ga betray rami mo negye boka ye kare nyalle nege ye ne shanga werke ne chang de na support in chonga kel I don't think so but mi chine me jaga gare ko ngune ke rong kan ka ga nueri ke de ne nueri ke ne de ka kwa nueri ne de la nueri ka but chicken de do nyiro den pin ken ne content kule la nueri ngai kono nuer community very powerful along than other South Sudanese people. Ko kan were kan it kon ngai truth. They know that Dr. Riek Machar is a leader who always call for peace and reform, but others they never call. Chicken tele reform gor kene. So Riek Machar jene men bana ngai kwide. Riek Machar ramimo min lamma la ja accept all the time. La peace agreement la ja tanya ni chiang. Mu cha cholo no jinber la we. A change jeno ramimo ba jo betray la ngoda bala peace agreement la ja tanya ko raminok mal chamal chejelok choke jube many time even when his life was in danger because he wanted peace chawe ka jube naka tungwan changa me dan ngeje no ramimo ba wona ka jube showa ka chwo nyako no be power sharing ba da kane kir ma yadi you know ngay jen wo gor ka jene dial ko jen chele na bang le ne to gor jen wo so Sudan bete kamal la to banede lokaje kaneten konin challenge wasme ne konin cha gor no de Riek Machar adara mu ko adar je la rew ka to so Sudan kan me nyu the kono Dr. Riek Machar is not a war hungry man here am no kor he's a peace lover that's why ordinary people still trust him bana di raja la to katin kon lat karodi an ngam la loyal ke ngam mi la betrayal right now ko kum kir mi yadit ano kenetin content chama chaji go kir mi yadit ku je no kuma de yar kanije mal cheche benawal but kenetin content kwaja advice ke advisor ke ano jin tol Riek Machar chaje butul ko do dana gui kaneje Riek Machar chero do biyen chang ne me cha yin ka pet bakel chelo no cha political career de chaje ngo but limni jen bida ko ngeje good thing take time to manala lakke shang ni Nelson Mandela chaje yen ko ni jendang ro baro and still to South Africa choje brialika men me nyer ka je bone ne te konde te ka party je men bi ngai gwata me kir mi yadi kan tabande kana Dr. Machar party ne kel jena spelling kan ro kon wo bro me ka party din awocha mana ayotin kana na mi haji jela different din shu kan jen party me kelama Riek Machar kana konje ala his self determination is still live no birama roda right karwada tabande ngai kelol gat quote and the rest of them membi angach chikan dia ke tengware chikan dia ke tek South Sudanese meka ne dia ke tek South Sudanese ye chika malje chikan lat dia ke kin mi yadi dia kana pressure ko de mal darabe so chan ben kamen jak gwa da mene men bana ngach why do kir mi yadi tabande ngai lol gat quote and the rest of the Nuer politicians want to put Dr. Riek Machar in jail for good
The answer is very simple. Kir want to remove his strongest rival. Taban want to protect his stolen position. Lul want to remain relevant under Kir's system. Other Nuer politicians want money and position. In short, they all fear Dr. Riek Machar. They fear his popularity. They fear his courage. And they fear his vision for a better South Sudan. But the truth is, even if they put him in jail, the voice of the people will not be jailed. The dream of freedom will not be jailed. The struggle for equality will not be jailed. And this story will remember who betrayed the people and who stood for them. Thank you for watching. Me Jiram Jidid Guasme. Ngang na me kanit kokien. Ban jigal erodian. Bye bye.